Hello, nani de hariko turathie na mbere na gukorwo tukiruga twina Mr. Ngugi na turathie na mbere na kuruga umuthi twero turaruga Indian cuisine. Ndaigua kwina lollipop lamb lolo. Ni ndinauga lolo ndauga lollipop lollipop. Hau niho ritwa lolo lollipop. Tugacokia ngatho muno. Riu ri atauga etagwo Jitagwo James Ngugi. Asa ndakuria Lollipop. Lo. Tugacokia ngatho. Na riu ri turathie na mbere na turaruga cuisine. Tukuruga Indian cuisine na it's more of Chinese cuisine tondu imete Mongolian na niyo tukwambiriria Mongolian ni China. Murugaga goko oreken. Turugaga goko oreken. Twina goko oreken tukona cuisine igire ya Indian na continental. Continental niyo tumenyerete muno tondu niyo consisting indo ciothe cia the whole world. No tukorwo twina ya South Africa, no tukorwo twina ya Uganda, no tukorwo twina ya Japan, na no tukorwo twina ya Moscow. No for muthi Indian ikorwo Indian irugamirire. Ni kwenyitira haha warie. Uigue ya heshimiwa uria maigua no imututhonia aria haria uigue uria iguaga. Ni nditoi. Ni ndito? Ndikumeruga. Okay, nduga atiriri. Tukwambiriria na lollipop. No tutanakinya he lollipop. Ambiriria haha. Tutanakinya he lollipop. Twajagi na starters itu cikoragwo ci serious muno rucine ni wega muno kiaje na serious tondu no amenya uma toro no nginya uga prepare datiriri hena kindu kiritu wagirire kuria. Wow. Twajagi na serious tugacoka juice na matunda tugacoka migate riu we hau we no ti nyingi ni tunini nigetha ihote kuhota kuria indo ici ingi ciothe no mwena uyu ngi tugukorwo twina protein yo twina lolo twina sausages Lollipop ni nguku ithiururukite ogwe hana mathagu ma nguku na tondona mahana lollipop ri ni kumatindika goguo ni mumatindika arafu ri reke nguria atiriri nigetha Ngugi wauga atiriri andu mariaga muno utuku na mundu agirire wauga mundu agirire kuria irio cia rucine ndito rucine niguo wagirire kuria ndito tondu rucine niguo nda empty na rucine niguo wira mundu ambagiriria gwiragwo atiri muthenya mwega wonekanaga rucine riu rucine ni wagirire gukorwo we prepare wega tondu no miss ginya raji kwa ine wagirire kuria irio tunini tondu wathi toro ni wagirire digestion yaku koguo andu aria matangihota gukinya ha olekeni aria mokaga hito ni megukari matanokari memuci no marie ngima kiroko no maria ngima tondu ni starch na muno twajagi na starch. Wow. Ati mukambiriria na twajagi na starch basically serious twajagi na starch na iria tugacoka migate na juice na iria. Riu ri kuri andu mathiaga hoteli-ini na matiri mathie ringi magathiria mbere ugakora indo cigitwo hau ukona mundu ni oya maembe ukamaikaniria na lollipop ciothe tukania ni oya itu marenge na ke acha kuwe haha itu ntukorwo na waiters aitu niega muno tumetaga service personnel ni mahota ku guide mundu tocio wamenya nigetha ndukanecambithie tondu orekeni ni kwega mundu ni akoraga mawitega matunyita ogeni marakuonia ino ni lollipop maya ni matumbi ungigathi kundu utari na mundu wa gukuonia ri nigetha ndugacambe ri mundu ambagiriria kuoya ki riri haria hena thani hau niho wanjagiriria good na setting ya indo ciothe cianjagia atiriri wona hena handu hena thani ambia hau ukarugama haria hena thani ambiriria hau matirigagwo hau matirigagwo woya thani ni woya thani okorwo nona hena serious aba wikire serious na karia iyo ni kumaanisha ni breakfast uraria thani no nene kana ni bakuri tagaka wabe woe bakuri ndumere pole ma okay ukambirira kuoya bakuri ria ndikeru njega hena type nyingi muno cia serious mundu ndatukanagia ciothe nyingi ndukaigure mukuri cingi kana ugithefe utari urakinya mwisho na ni ukio indo njega ciothe cikorwo mwena wa mwisho niguo ukaria tunini at least nigetha nda yaku igakorwo prepared atiriri hena kindu njagirire kuria ukoya bakuri ugekira iria ugacoka ugekira cereal hau thiini no itirire uke kana gacukari no gacukari tha ici kena maundu maingi undu mwega kuthira kauke na kauke kaumite ona kuru county niko turutaga kiria natural honey. Wow, koguo inywe mwina uki natural honey.
woya cereals ugekira ugathima kidogo ni undu wa ha niho hena uritu we mwena uyu ugoya cereal ugekira karia ukamba guikara thi kana kuoya ciothe hamwe ukamba guikara thi ukaria ukahoya irio ciothe ni ciaku uri ukwenda matigwefutia metha matikweheria koguo nie ngathi pole pole matigwefutia ni watu hakikishira matigwefutia haya ugaikara thi ukaria kidogo ukoya ngasifu iria ikoragwo haria ukehura maitho iyo ni ya riri yo hago haha indu ira tu haga ciana na fiuki mahecuru iyo mio haga ha ni getha riri no witu tago fida no witu tumetaga napkin no witu ndio tamenyerete niguo ndoke twarie no yurita etagwo atia ni getha twire niki areka unaitwa nani naitwa Sylvester Malungu mimi ni sous chef hapa Olekeni Malungu nyumbani ni wapi nyumbani sehemu za Kibwezi Matu Kibwezi mnaongea lugha gani Kikamba Moyobo ni kuseo wa mukata na mukanesa we na kibeti na kibeti kiva kimusi baka na kukamba bana kuru kiyoba na ndio kwenda kibeti kingi aye uchumi ni mdogo na tunapika nini leo leo tunataka kiamsha kinywa ile chakula unapata asubuhi. Unajua asubuhi ndio mwanzo wa mambo yote. Ni kweli. Utaanza vipi kazi? Karibisha hivi kidogo. Ndio tujue. Unajua mwili ukiwa umejitayarisha, inakuwa ni rahisi kufanya kazi. Kweli. Sasa lazima ujitayarishe na chakula kinywa kama alivyosema mwenzangu. Tuna hizo cereals. Mtaje cereal kwa Kiswahili? Cereals. Kwa Kiswahili ni cereals. Cereals basi hizo. Unaanza vizuri. Wanasema mwanzo mwema uonekana asubuhi nakwambia. Basi ukiamka vizuri, ule vizuri, ule chakula cha kutosha. Ndio utapata nguvu za kwanza kazi ya asubuhi na mchana pia ule vizuri. Ni kweli. Lakini jioni kama alivyosema mwenzangu, chakula kidogo. Kwa sababu wakati unalala hicho chakula chote kinasagwa na kuwekwa. Ni kweli. Lakini wakati inataka kusaga ukuta kuna chakula, ile chakula imeingia kwa mwili utoka tena. Kwa hivyo ukiamka asubuhi unajihisi njaa. Ni kweli. Ndio sababu tunasema uanze vizuri na hizo vitu zote tumeandalia hapa. Mbona ukachagua umefanya hoteli ngapi na mbona ukachagua Olekeni? Nimechagua hoteli Olekeni kwa sababu iko kivyake. Muundo wake vile imeundwa, mandhari yake hapa vile iko, kuna fresh air. Kweli. Ndoto zako ni zipi? Nifungue siku moja. Hoteli na hoteli yangu. Yesu ni Bwana. Amen. No to gotoga thini wa ritwa rya Yesu. Amen. Si tutatajirika. Sasa wacha nikuache kidogo Sylvester sababu naona zinaugua. Naona zinaungua. Ni kuugua ama ni kuungua? Ni kuungua. Kuugua ni kukua na maradhi. Kukua na maradhi. So zinaungua. Asante sana. Tunarudi kwako Sylvester. Wacha kwanza tuende kwa huyu mwenye ninaelewa. Oi mwana wito ndonyite haha itanaungua. Nona ragethwari kia ndwara. Nyita hau. Haya. Riu ni kuruga turaruga turarikiriria nigetha tukarie. Riu riria mwarikia haha ri indo mucokaga ciaga guthira mucitwaraga ku. Ciaga guthira staff ito ithu tuikaraga thi na staff ito wega uria twamuhe na ithu tukajiburudisha. Gutire kindu giothe turi cycle kana tugate. Guothe icio ni kororaji itu breakfast itu kana dinner itu. Kayorekeni mariega atia makamuhe irio ici? Guko ni muci wotana na ikurungi magu niguo tuhana. Na riu ri twarikia indo ici ciothe ri mwambagia ningi riu kuruga raji? Twarikia haha ni tukwambia kuruga raji kuringana booking uria ri kana kuringana na uria kuhana. Na lollipop no igukorwo ranji-ini? Lollipop de gukorwo ranji-ini. Basically lollipop tuciikaga tari starters. Starters ni kiria wambaga kuria before urite main course. Tondu twi indo ithatu twi starter ithatu twi yani main course ikoragwo ithatu. Courses ikoragwo ithatu. Ni turi starter, ni turi main course na ni turi dessert. Lollipop mwena wa kihindi cikoragwo tari starter. Ukamba kuria starter nigetha ugakorwo na appetizing iyo. Appetizer na breakfast.
Waria niguo riu gucoka wode oko ni main course yaku oko ni ukwenda kuria kang'ombe oko ni ukwenda kuria kagũrũwe oko ni ukwenda kuria takaburi au ni gucoka wode na riu na dessert kuma haha tugucoka turi ingi ningi kuma haha ni kuma haha riu tukurikiriria na maybe cai oko ni ukwenda kunywa gacai guikurukia kana kahua utwirire atiriri ati ukamba ukaria cereal ukamba kuria cereal ukarikia warikia cereal ukugira ki no coke ugerere matunda na juice. Ai, tutire turakinya kwa lollipop. Tutire turakinya niko kwiragwa atiriri kahora ria kahora. Goko ka tukuhia. Niki mwaki. Niki areko u. Niki areko u. Ruko niko kuruga. Sylvester tekira mwaki ucio ringi ni mwaki uriku. Iyo ni nini unaweka? Ni nini nawekwa sasa? Niki arekira? Iyo ita red wine. Red wine. Niwe irarehe mwaki. Niwe irarehe mwaki. Haya, irarehe mwaki niki? Irarehe mwaki ni kuria sinomia ina hydrogen na oxygen todo ni mai. Riu hydrogen niyo responsible hari mwaki ucio. Wow. Na riu tukuria mwaki? Tutikuria mwaki tukuria kiria kia rugo thini. Haya, tukoro tukirikiriria. Wera mundu arie cereal, acoke oke oe matunda. Acoke auma hau we. Riu niho eguka he main course. Haya, tucokere ringi nigetha tutikanahitie. Mundu oke oe bakuri. Ndakoe githani giki kiaragani. Githani giki kina unigatigane nakio. Kina patongi kina wero. Ukamwira chorea kidogo pole. Ukoya bakuri, ukoya cereal. Ugacoka ugatukania na iria. Na karia kana yogurt. Ugaikara thi citirefutio. Kahora. Nĩ moigwa metha ndirefutio. Maigaikara thi. Magoka makoya matunda. Matunda kuoya mothe. Matunda no we matunda ti moru na mwiri no ria no gida kuria melon nyima no umenya too much consumption of anything it's harmful to your health. Ukoria tonini no matunda matire na thina. No nigetha thani ningi ndigakihore marigu atiriri uyu kaya kiumite ku. Uria tonini twega. Twirio tonini twega. Riu ri kuria andu mathiaga baga tariu ukakora mundu mwarite raini akoya sausage ciothe ta 12 ukarigwa atiriri mundu ni kumenya taramenya ka no tutimaja jigi tuga ni kumenya taramenya ndukimacanure nimekwenda gucanurwo riu ndwagire kuria irio nyingi ta sausage wagire kuria imwe tondu ni iguthi gukorwo ya bata mwiri-ini waria sausage imwe ni ukuria itumbi bado itumbi no ria rimwe kana meri tuheanaga maximum ya meri sausage no ria imwe kana igiri reke tumaheigire ni ni mani undu wa mwiri wa mundu ndio mafatari ndinogo guo haya ucoke urie kwina icio ni protein twina vegetable muno tuheanaga spinach na ntuheanaga mixed vegetable kumaanisha atiriri ni hakuhi mboga ciothe kwina broccoli kwina cauliflower kwina carrot broccoli ni ici hana round ni icio cihana round cia green ni mboga ni type ya cabbage broccoli kwina cauliflower ni ya white na cihanaine na broccoli cikoraga hamwe riu nigetha tutware kahora ri twamba twaria cereals twacoka twaria matunda broccoli irokira ha broccoli no ni vegetable riu ni thutha wa kunina matunda ni thutha wa kunina matunda ni thutha kunina matunda riu hari andu mendete muno riu hari mekiraga riu nginya ukona main course Mount Kenya no turenda riu hathabutha na kiria na sausage icio cirio icio ci snack ni hari handu hari hena migate breakfast iko ni ndu wariri ni turi type nyingi muno cia breakfast ni turi English breakfast ni turi continental breakfast ni turi traditional breakfast muno twikaga traditional breakfast tondu traditional breakfast iko na indo cia traditional ta maboga ina ngwaci ina nduma na continental nayo ni consisting indo ciothe no tugiuka specific tuko na English breakfast iko na bacon matube na juice kwina ikoro basically na riu continental niko na mamigate ko na matunda na keki na tondu nindo njega mwiri-ini mwako kurigiriria ri tondu turathi tuthomete ri ndirenda tuthikinya gwa ikinya tuoya cereal twacoka tuogira matunda twarikigia matunda tuoka kugira mboga riu ciriri mboga riu ci main course ni haria hena sausage niho hena matumbi niho hena mboga ndi wakinya ni hindi dakinya riu kahora ni riu hau niho riu ukuoya mboga riu niho kuoya mboga ni ukuoya sausage ni ukuga matumbi maria urenda kurugira oko ni kwenda maria maguthukio oko ni kwenda maria magufrayo oko ni kwenda magimeta go poached oko ni kwenda magimeta go scramble oko ni kwenda
Spanish omelette niguo kuringana riu hau niho woera ciothe riu ri nyonaga kwina cai na kwina iria na kwina juice ici nacio roera ha okay juice imwe no ri cai muno cai wagirire kuoya warikia kuria nigetha riu ikorwo tari refresh na tukinyuanagiria na tugathufaniria na kiria we mundu wakwa ndugigwika any harm no kuringana na setup ya ni oil ni setup na ukire gutucanura nikyo ndi haha ke hole wacha ni no oil wa mwisho nigetha riri u refreshen kiria kindu kiria giothe gikanua na kinaki na muno ni cai na kahua na iria twikiraga angikorwo ni ukwenda kunywa kanyamu kia iria kega ni undu bururi uyu ni wa iria na ungi koguo maigaga cai muico tondu ukoraga muico maigaga muico nigetha warikia riu ugoka kanywa cai warikia kuria no reke tuthufanirie we tuthufanirie ni wakwe rutha muciniko muci nyandarwa na ngoko uguo kiria wewe ni ukonjaririo ni ukonjambirio ha ni kuria kwa waru riu ri tuthie na mbere ati riu twarikia riu tuthie tunywe cai turikie riu riu hau ni ugukorwo umite pa na muthenya waku ni ugukorwo we swa ri ni maundu mariku ungienda kwira riu maria waigua tatwariganirwo megie breakfast ni maundu mariku ta riu ndirona guku kwina indo nyingi ni maundu mariku ungienda kwira kana mundu urenda guthomera hoteli ri ungienda kumwira atia okay ingienda kwira mundu urenda kuthomera hoteli ino ni career njega na ni course njega muno tondu ni course ihana ya udagitari ithu tugaga atiriri ithu tuthondekaga andu murimu ndagitari atangihota tondu ona ndagitari ungithi kwi ndagitari eraga mundu atiriri uthi urie giki nake na ndukari giki na nigetha rie kindu kiu ithu ni tukorwo tuthondekete koguo ithu ni tuwe kiria o kindu kiria kina kio na ni kothi njega muno no ni endaga wirutiri muingi muno na creativity tondu kugaga atiriri urugi ni art niguo urugi ni art riu ri tugithie na mbere ni gwenda gukorwo ngitambura andu aria marathie na mbere na kunyitania na ithu ni ndamucanura nimemchanua mwero atiriri wathie handu hoteli wone habangitwo ndukowe indo ciothe wambiririe na kabakuli woe cereal ni icio wonaga haigitwo cornflakes haigitwo Vitabix haigitwo indo icio woe wikire kabakuli-ini weka kwa bakuli weka maziwa kidogo usichukue zingine icio ingi citirathie handu na metha ndirarurwo uthi uikare thi nituracanuka waikara thi ri unine kidogo ni ugukora kana fika igitwo hau kau tika kwihura maguru ni gakuigirira hapa ni undu wa ungie thefea kidogo ukaigirira haha ugacoka ugakorwo ukiria pole ucoke ukire ugire matunda matunda na juice riu hau ni ukuera juice na matunda ucoke uharie ndukoe mothe toriu wahota gukora haria hene ngithondeketwo njogo wone mundu ni oire njogo iria yothe ni oire ni cianyu inyuothe inyui mwi hau uthie uria matunda waria matunda ri ucoke riu hau niho riu ukwambia gwika hau niho riu ukwambia gwika tizi mark time woe lollipop woe riu woe icio cigitwo hau sausage woe matumbi uge ukarangirwo riu hau mdosi ukauga urenda arugi uguo arugia ukaigua urenda kuria riu indo icio ciothe ukaria ugacoka ria muico ikoragwo cai ithu ni tuonirio guthufaniria kuria Nyandarua ngima cai ukoragwo wigitwo muico nigetha warikia kuria ri unywe cai ni utumaga uhune na ihenya muno ungithufaniria na ha gutire kindu turenda gutigia ugacoka ukanywa cai nigetha ugathufa magego maku tumere wana ndeke ngoro nginyitanira na andu aria nyoni andu aria maranyitanira na ithuĩ John Cax no gutheka uratheka we na niwe uthiaga kuoya sausage 50 we theka tu na ninguthomithie tutige gucamba Franco Cash akiuga hello Samuel Mushiri hi Edua Mazeras wageciwe ukwenda utwarwo metha-ini niguo unyite ndĩrenda njeke practically heo ndie nigetha serious zinaitwa nafaka mshaelewa Mazeras amesema serious zinaitwa nafaka Samuel ni waganwa muno we mundu wa bata Samuel Mushiri no gutheka uratheka we na ni waigua twero tutigathufanirie cai na uturaga urianirie cai na ngima na kuona sana
Mundu gitwo Samuel Wachira hello na ndungi marathi na mbere na kunyitanira na ithwe na ni ngatho muno ni undu wa gukorwo ukinyitanira na ithwe ndirathi na mbere na kumurugira wona ndekireno umenye guku ni DJ Sylvester na twina maundu maingi muno tugukorwo tugithii na mbere na kunyitanira nawe na ndikioi kani tugukorwo tugithi mwena uria ngi na nigetha tukorwo tukinyitanira na ndungu wa mburu kana wena kaundu kangi we no turetha mundu wa kunyita haha ni undu wa person atirire ha mundu no turirikireria hau Eunice Githogori ambitious Alice mwene na Ivasha acio matiri andu acio raigua ngigweta Lilian wa kwa ndege makanika wa ndege kwa ndege ucio ni wa kwa ndege ni ukwenda ucio nikendiciri we nungi Linet we garare mena andu acio ndiramugweta ngugi ndari na person we hakuhi ni ukurathwo ndwambe urekie kuruga ani ni ngucinana na wewe na muiko na ni ndira muiko atogacokia ngatho ni undu wa guthi na mbere na kunyitana gona DJ ni anathi na mbere na kuihariria na nigetha tukorwo tukikwangwaru umalia kangwaru ululu femi ndugakorwo githii haraya tukorwo tugicokereria na ndungu wa mburu na nigetha nake ndungu wa mburu akorwo gitutereba maundu-ini mau mangi we nui nduri urauga uhoro wa mundu we reke nyambe ndici he ndagika ithano tukirikia kuruga ni gukorwo ndakuhe feedback haya reke ngoria atiriri thiini wa mutumia waku ri tukiuge to ni ndiramenya hena andu kadhaa urenda uragika interview kidogo hau harathi hakirituhaga riu ri thiini wa mutumia ri office ni undu wa lollipop mutumia wendaga ungienda mutumia waku ahana atia okay ingienda mutumia mutana mutana mwitigeri ngai na wikio wewe mwitigeri ngai muno ndereirwo kanitha-ini ni njui ngai yes hallelujah ndukigira mamu wanyu ndu kana aciari aku kana ni njui me very proud of me o haria hothe mari haria na ni njui marakena muno o haria hothe mangikorwo mari kanda iria itendaga kuruta wira kuri andu maikaraga uguo ati marenda gucaina marenda muhiki uria muthaka na matiraruta wira marenda gutwarithia ngari nene matiraruta wira ndukimaririe haria ingimera atiriri nothing in this world come easily niguo it's either you work hard we aria gikundu kagwe no uria ni ndo niguo nduga atiriri thiini wa bururi uyu hatire kindu kiega giukaga wega ola raithi ti raithi okay giukaga wega no nginya wirutanirie urute wira na kio na tondu mwathani matu-ini ni aroraga na nikio mugire atiriri kanyoni karia gokiraga tene kau noko kariaga kigunyo kiria kinoru koguo no nginya ukahota kwarahuka ugathi wira niguo riu ri muturire-ini waku nigetha tukorwo tugithi kuu kungi ri niri waigua ni nyendaga mundu akiumiriria andu ando kuri mundu wi haha wimenete muno uratwirorera araigua ndangihota guthie handu hangi na nie ndimeraga o mundu ni ari karugano gake nigetha ukamumiriria niri waiguite withi muno thiini wa muturire waku na niki kiahanikite wira waku wa mbere wari uriku wira wakwa wa mbere ndambiri ndita waiter no ndi waiter ni ndendaga kuruga muno no hena muthenya ndathie gusavu mugeni agitheka muno tondu ndiamenya kuria ndireka agitheka na agithekerera muno ni ndaiguire muno ndimuhinyiririku ngihinyirika muno ngiuga atiriri maybe hatiho hajagirire gukorwo ngigeria riko no riria ndageragia riko bado ni kwari na challenges tondu ni kwari na andu riko ni gukorwo na history ya atiriri no nginya ukako ni tashukuru ukako monoraizo niguo no tumo nginya kindu gutari ukanyitithio thaburia hiu ni ndatumiro mikanye ya nguku fridge-ini itowi ni ndaciri ndaikarire fridge-ini hakuhi ithaa rimwe andu no guteka maratheka ngirigwo niki maratheka ndahinyirirekire no ngimenya atiriri muturire-ini uyu we mwenyewe we niwe ndereba wa maisha maku mundu kuringana uria aragwika we niwe ukumenya kana ni ukwe undu ucio wi positive kana wi challenge no we positive ugi atiri ucio niguo akoragwo na no we wi challenge ugi atiriri challenge iyo ngumihuthira ta stepping stone kabisa no tugutonga thiini wa ritwa ria Jesu amen uga no tugutonga eni tugacokia ngatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ reke tukorwo tugithi kuu kungi na nigetha tukorwo tugithie na mbere na kunyitanira nawe turi thiini wa hoteli ya Oleken kaunti-ini ya Naikuru kuria tunyititwo geni ni atongoria a Naikuru andu aria marathie na mbere na gututariria maundu ma Naikuru na andu a Naikuru tukakimenya atiriri ni hatukwa ndandura twina mwihoko uriku na tugithiaga na mbere na kuruga lollipop na ni
Chinese Indian cuisine. Indian cuisine. Ndugathi haraya ni turacokereria twina DJ, twina dancers, twina maundu maingi. We wafata muno makiria ndukanemene na no tugutonga thiini wari twaria Jesu tondu indo ni cia baba. Ni man. Ndugathi haraya turacokereria tuthi kungi.